Iya, Zam. Bagus banget. Beli di mana sih, Zam, balonnya? Beli di mall dong. Oh, beli di mall ya, Zam? Topeng ondel-ondel Mali kemana nih? Del, Iya, Zam. Del, Bang bilang kenapa tadi ya, Del? Iya, Zam. Itu Bang Bilal kenapa lari-lari ya, Zam? Sambil teriak-teriak lagi, Zam. Ayo, Del, kita panggil. Ayo, Zam. Bang bilang kenapa tadi? Iya, Bang Bilal. Kenapa lari-lari? Ada ondel-ondel setan, Del. Hah? Ondel-ondel setan? Emang ada siang-siang ada setan? Iya. Masa siang-siang ada setan ya, Zam? Hehehehe. Nggak ada, Bang. Iya, bener kata Azam tuh, Bang. Nggak ada. Hehehehe. Bener, Del. Serem banget. Ayo, Del, kita lihat. Ayo, Zam. Ondel-ondel jadi penasaran nih. Masa iya sih ada setan siang-siang? Ayo kita lihat. Ayo. Nah, Del, iya, Bang. ondel-ondel setannya di situ. Oh, di situ ya, Bang. Ya sih, Bang. Yuk, kita lihat aja yuk. Serem kan, Del? Iya. Iya, serem banget ya. Iya, Del, serem banget, Del. Tapi kok kayak ondel-ondel malih ya? Yuk, kita lihat lagi yuk. Ayo, Del, kita lihat lagi. Terus kayak semali dah. Iya kan, Zam? Kayak ondel-ondel si Mali. Iya bener itu semali. Ondel-ondel yakin deh. Itu ondel-ondel si Mali. Yuk kita samperin yuk. Ayo. Ayo kita samperin ya. Halo, ini ondel-ondel Mali ya? Iya bang, ayo ondel-ondel Mali. Ondel-ondel Mali kenapa nangis? Iya kenapa nangis? Aye nangis gara-gara topeng Aye jatuh bang. Oh tadi ondel-ondel setan. Iya kirain ondel-ondel setan. Tuh kan, Ayah bilang juga ape. Gak ada tuh yang namanya setan siang-siang begini. Emang kenapa topengnya bisa copot? Waktu Aye lari, Aye kesandung bang. Terus topeng Aye copot. Aye nggak bisa lihat bang. Aye nggak bisa cari topeng Aye bang. Oh, ya udah bila cariin deh. Yuk kita cari bareng-bareng yuk. Iye, tolong bantu cariin ye. Di mana ye topengnya si Mali? Ini dia. Iya tuh Zam. Itu topengnya Zam. Oh iya itu dia. Ayo Zam, kita bantu pasangin. Yeay. 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 Topeng Aye
udah balik lagi nih. Sekarang ondel-ondel malingnya udah ganteng. Iya, makasih ya teman-teman semua. Iya betul Zam. Sekarang ondel-ondel malihnya udah ganteng. Ondel maling, jangan nangis lagi ya ondel-ondel. Iya, jangan nangis lagi ya. Iya, Aye nggak nangis lagi deh. Ye ye ye, ye ye ye. Topeng Aye udah balik lagi nih, ye. Iya, makanya lain kali kalau jalan hati-hati ya, biar nggak jatuh dan topengnya nggak terlepas lagi deh. Iya, lain kali Aye hati-hati deh. Oke deh, Encang Cingnya Babe. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Encang Cing Babe semua, kalau main jangan lari-lari ya. Nanti jatuh deh kayak ondel-ondel si Mali. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.